Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sining umat salang yang angkari masirifang Allah Ta'ala. Riwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rifallala rifang Allah Ta'ala ritallai Isra wal Mi'raj. Riwatuna Nabi rifajokka ritu angkase di kajajiang nalolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattuna ritiwi jokka rilala ranakana fang Allah Ta'ala. Agani Nabi yang naritu angkase di burane angka ko si pena daging liwak kesinna liwak lunrakna tapi iya ro buranewe ro de nang kana pitte iya ro daging makasinge iya ro malunrae tapi angka si pena daging bonyok mega ulakna iya ro nanre sehingga iya ro nak bitta makutan dari fangulut ta Jibril maka daya Jibril burane magatosi bansana ye nabali Jibril makada suruh nafang Allah Ta'ala iya naritu burane angkai benena makesing na ikia malay makunray lenge tangkalingan medece jamaah makada Jibril iya nar Muhammad suruh nafang Allah Ta'ala burane angka benena soleha makasir rialena na ikia tulina poji sappa makunray lenge. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ia na bahaya na nareko tuli selingkuh naya makokwe jamangi mak je mate makokwe selingkuh na sebab mega faktorna yang pertama Facebook ya ada ketu makara Facebook yang kedua WA dan nia lainnya mega media wadik kajajian perselingkuhan di dalamnya terutama tu di Facebook yang madaringnya ro apalagi tu buranewe sesa Tommy nasapai asan namantanna ya nasapa asan namantanna contohnya misalnya niga ya nasapa ni asan namantanna naruntuk napalangsung na add friend na agasine neray berteman setelah berteman na terima to ni aron nasing saman nasi dingi anggota kuriolo sehingga na terima to na terima mapamula ni mapasilolong maka teneto gaidi ye sirun to makara cocok ni iya na itu akhirnya mulai mamula ni reken na ungkap yero masalah na kadawe wangarang biasa di waktu tak sipoji wangarang biasa deng waktu tak sipoji samanna iya lenoi idip mapunai aja de tu gaga nonro tau lainnya aro kasinariolo gare na cerita masalah akhirnya terjadi pengingatan memori ya nangaramana fe mangiro mapura laloi akhirnya mulailah mak bagi-bagi foto ya makada ni ro burane me nasetaben di takiring kagari foto ta makada to yero makun raye edit to dain takiring atok ka foto ta akhirnya saling tatap foto mamula si mubari telai fa poji na telak ni CLBK agbatuan ro CLBK cucian lama belum kering apa namanya cinta lama bersemi kembali ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kisah tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan mita rocek di burane yang naritu angka gesene juku makasir di sidepena daging makasi melundrak di sidepena nekedek napitewi angka se di daging anu bonyo mega ulakna nekia iro napitero burina sama magai iro pasesana yarega azab bagi orang yang suka selingkuh na poji malam makun railenge na angka benena makasi maturu rialena saleh jemaah yang dimuliakan Allah makanya para lu tapakasingir itu nasabak iro kasih makun raita tu ajak lalu nang kata dirang ati apalagi melok ki saparangi paselle na deto gaga alasan sesuai syariat Islam yang nari tu matur muriidi matur rifang Allah Ta'ala ini ada surona fang Allah Ta'ala maka si baineta napata malaki makun dedek na halala anu haram selingkuh istilahnya maka idi na mati nasen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papadaru netai dendre inari tu mandreki daging mandreki juku bonyo na mega ulat na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu
marilah kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Sari kwambang ina rota pa isi bawa ito urifang Allah Ta'ala wat di mancaji rem, wat di mancaji pengendali, mancaji pengendali rilala watak kaleta na de na pakulonto-lonto kira telah iblis. Memuari ang kamanfaat lauri di manang, mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam pembicaraan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.